Good evening. Labvakar. It's so good to be here again. Ir tik ļoti labi būt šeit atkal. In my second family. Jūs esat man otrā ģimene. And yes. This year we celebrated our 50th wedding anniversary. Šogad mēs ar sievu svinējām 50 gadu mūsu laulības. Yes. It's a miracle. It's yes, I met Kathy when she was 12. Es satiku Ketiju, kad viņai bija 12 gadi. We got engaged when she was 13. Un mēs sadarinājāmies, kad True viņai bija story. 13 gadi. That tells you how dysfunctional our families were. Nu, redzat, cik ļoti disfunkcionāls bija mūsu ģimenes. And we got married when she was 17. Un mēs apprecējāmies, kad viņai bija 17 gadi. So we have 4 kids. Mums ir 4 bērni, And we have 11 grandkids. 11 mazbērni, And now we have 2 great-grandkids. un mums ir 2 mazmazbērni. Last week we had our second great-grandson. Un pagājušajā nedēļā mums piedzima mūsu otrs mazmazdēls. So I'm old. Es esmu vecs. Yeah. It feels so beautiful in here. Šeit ir tik labi. And can we just give it up for the worship team? Jā, un pateiksimies slavētāju Great komandai. job. Yeah. So we're going to pray. Mēs lūksim. So Holy Spirit, we thank you for what you're doing. Svētais gars, paldies Tev par to, And ko we Tu just invite dari. your presence Un mēs Tevi ieaicinām right now. šobrīd. That you would just move among us. Kusties And Lord, that you would just Mūsos. open up the heavens for us. un atver Dievs debesis. That you would touch people. Lai Tu pieskaries That cilvēkiem, you would heal people. ka Tu dziedini Just even as we're cilvēkus. sharing. Pat tikai tad, kad mēs runājam un That you would dalāmies. restore hearts that are broken. Dziedini salauztās sirdis. And that you would restore minds that are troubled. Atjauno prātus And that you would break the power of fear un salauz baiļu garu. and torment, Lord. Un Torment. tādu ciešanu garu. Yeah, I pray for people that are struggling at night. Es lūdzu par tiem, kuri īpaši mokās naktīs, Insomnia and night terrors. kam ir bezmiegs un murgi. And I just pray right now Un es lūdzu, that you would release people kad tie cilvēki tiek from any kind atbrīvoti of torment. no jebkādām In ciešanām. Jesus' name. Jēzus vārdā. If you have any kind of torment like that, Ja jums ir kāds torment, kā I- pateikt, mokas ciešanas, I want jā, to pray jā. for you. Es gribētu par jums palūgt. 16 years ago, 16 gadus I atpakaļ had a severe nervous breakdown, man bija nervu sabrukums. and I was on the couch for 6 months. Un es būtībā biju gultā I 6 Didn't leave my house for 6 mēnešus. months. Es negāju ārā no mājas 6 And then it mēnešus. took me a year and a half to get well. Un man pagāja kaut kāds gads ar pusi, kamēr es And I man feel like uzlabojās whenever we go veselība. through something Un es jūtu, ka tad, kad mēs piedzīvojam kaut ko and we līdzīgu, conquer it, un mēs to uzvaram, we have authority in that area. mums ir autoritāte tieši tajā jomā. When we win our private victories, Tad, kad mēs privāti uzvaram savas cīņas, we have a public anointing mums ir tāds svaidījums for that same publisks, thing. lai šo pašu lietu So uzvarētu. if you're struggling with torment, Tā kā, ja jūs mokaties, anxiety, panic attack, ja jums ir panikas lēkmes Insomnia. un baiļu gars un jūs nevarat gulēt, could you just stand up? I want to pray for you right now. vai jūs varat piecelties, es lūgtu par And the jums. Lord's going to just break that off of you right now. Un Dievs palīdzēs un dziedinās, Thank you, atbrīvos Lord. jūs no tā. Yeah. Is there anyone else? I think there's someone in the back. You're not standing Kāds up. vēl tur aizmugurē? And I want to pray for you. Thank you. Es par tevi arī gribu lūgt. If you're afraid to stand up, Ja jūs baidaties piecelties, you're the person I'm talking to. es tieši par jums tagad runāju. Lord, I just release right now Dievs, es atbrīvoju šobrīd a spirit of deliverance over this place. atbrīvošanas garu šajā vietā. And I command the spirit Un es of fear. pavēlu šim baiļu garam and the spirit of torment un šim moku garam to leave these people right now. atbrīvot šīs In sievietes. Jesus' name. Jēzus vārdā. And I release peace Un es atbrīvoju that mieru, surpasses all understanding. kas ir pāri jebkurai They saprašanai, would guard their hearts and their minds. kas pasargās viņu prātus un viņu In sirds. Jesus' name. In Jēzus You vārdā. said the sleep of the righteous is peace.
un taisnīgie dus mierā. So I release peace Es satraisu over mieru every single person who's standing. pār katru cilvēku, The kurš peace that stāv. surpasses all understanding. Mieru, kas ir pāri jebkurai That would guard their saprašanai, hearts and their minds. kas pasargās jūsu sirdis un And jūsu I pray tonight prātus. Un es lūdzu, lai they would have the šonakt best sleep they've had in years. jums būs labākais miegs, kāds nav bijis In gadiem. Jesus' name. Jēzus vārdā. And you would just say, I receive that for myself. Un jūs sakat, es to pieņemu. There you go. Okay, you can sit down. Jā, sēdieties. Well, I just changed my message about 10 minutes ago. 10 minūtes atpakaļ es izmainīju pilnīgi to, ko es gribēju jums pateikt. And I want to talk to you about our identity in Christ. Un es gribētu ar jums runāt par mūsu identitāti Years Kristu. ago, I had an encounter, Gadus atpakaļ man bija sastapšanās ar Dievu. and I was in bed sleeping. Es gulēju, And the morning before this, un iepriekšējā rītā I had my personal assistant. mana asistente, She was upset with me, viņa bija dusmīga uz mani. and she said to me, "You don't realize how much people value you, Un viņa man teica dusmās, viņš saka, tu nemaz nesaproti, cik ļoti And you don't cilvēki tevi carry your- augsti vērtē. and you don't carry yourself like you understand how valuable you are. Un tu neuzvedies tā, it kā tu saprastu, cik tas ir nozīmīgi un And you come out svarīgi. of your office, Un kad tu nāc ārā no ofisa, and you think you're being funny, tu domā, ka tu biji ļoti tāds jautrs, asprātīgs. but you're destroying the very people you're supposed to be leading with your words. Bet tu īstenībā iznīcini cilvēkus, tos, kurus Dievs tev uzticinājies, lai vadītu tos. Tu viņus iznīcini ar saviem I asked her vārdiem. to forgive me, Un pēc tam, kad es, and we went on for the day. es viņai lūdzu piedošanu, mēs turpinājām I didn't even dienu. think about it actually after that. Es par to pat daudz nedomāju pēc tam. And so that night I had a dream. Un tajā naktī man bija sapnis. Have you ever had a dream where you can't remember the dream, Jums ir bijuši tādi sapņi, ka jūs neatceraties to sapni, but the emotion of the dream stays with you? bet jūs atceraties to emociju, kas bija sapnī. And I woke up and I had felt like I lost my best friend. Un kad es pamodos, man bija sajūta, ka es esmu pazaudējis savu labāko draugu. I don't know what the dream was about, Es neatceros, par ko bija sapnis, but I woke up crying. bet es pamodos, ka es raudu. And there was a verse that was going through my mind Un rakstu vieta bija visu laiku manā prātā, when I woke up. kad es pamodos. It was a verse I hadn't read for years. Un tā bija rakstu vieta, ko es gadiem nebiju lasījusi. And it said this, Un tā teica, Proverbs 30. 30. It said, Salamana The world pamācības. cannot hold up under a slave when he becomes a king. Pasaule nevar izturēt to, kad vergs kļūst par karali. The world cannot hold up under a slave when he becomes a king. Pasaule nevar izturēt, kā pareizi ir, kā ir raksta vietā, kad pasaule nevar izturēt to, kad vergs kļūst par ķēniņu. So it was like 3 o'clock in the morning, Bija 3 naktī. and I kind of woke up, Es pamodos, and I kind of slipped up against the headboard, and I was trying to figure out what was going on. es mēģināju saprast, kas notiek. And I said to the Lord, "Are you speaking to me?" Es prasīju Dievam, vai Dievs to ar mani runā? And he said, "Yes, Un viņš teica, jā, you're a slave tu esi kā tas vergs, who's become a king, kurš ir kļuvis par ķēniņu, and it's time for you to change." un tev ir laiks mainīties. And immediately I had this vision Un es redzēju tādu kā vīziju, of my personal assistant, Nancy, kā manu sekretāru Nensiju es redzēju. Man saying to palīdz. me, "You don't realize how much people value you. Es atceros, ka viņi man teica, tu nesaproti, cik ļoti cilvēki tevi augstu And you don't vērtē. carry yourself like you're valuable. Un tu neuzvedies tā, it kā tu būtu And you're vērtīgs. destroying the very people you're supposed to be leading with your words." Un tu iznīcini ar vārdiem tos cilvēkus, kuri tev ir jāvada. And so immediately the Lord asked me a question. Dievs man jautāja jautājumu. He said, "Do you know why Moses had to be raised in Pharaoh's house?" Vai tu zini, kāpēc Mūzum vajadzēja uzaugt faraona mājā? I Faraona said, namā? "No, Es teicu, nē, but I bet you're going to tell me. bet tu noteikti man to pateiksi. You remember the story of Moses? Atceraties Mūzes That the stāstu. Pharaoh was killing all the firstborn male children, Faraons nogalināja visus jaundzimušos puisīšus, and Moses' mother put him in the Nile River, bet Mūzes māte To ielika save viņu him? grozā un palaida viņu pa Nīlas upi.
And the princess, the Pharaoh's daughter, Un rescued him from the Nile River. Un faraona meita viņu izglāba un paņēma no upes And he was raised in the palace. un uzaudzināja viņu kā savu bērnu savā pilī. And the Lord said, do you know why Moses had to be raised in Pharaoh's house? Un Dievs man prasīja, vai tu zini, kāpēc Mūzum bija jāuzaug faraona namā? I said, no. Es teicu, nē. He said, because a man who's in slavery internally Viņš teica, jo tas cilvēks, kurš ir verdzībā iekšējā, cannot free people who are nevar, in slavery externally. nevar atbrīvot no verdzības, kas ir ārpusē, kas ir sabiedrībā. So it was necessary Tāpēc bija svarīgi, for Moses lai to be Mūzes raised in Pharaoh's house augtu faraona ģimenē, so he could free my people. lai viņš varētu atbrīvot cilvēkus no verdzības. And then the Lord said, Un Dievs teica, unlike Moses, pretēji Mūzum, who was raised to be a king, kurš tika audzināts kā ķēniņš, you were raised to be a slave. tu tiki audzināts kā vergs. And he took me back to my childhood. Un viņš man atgādināja manu bērnību. And I remembered my childhood. Un es atceros savu bērnību. My father drowned when I was 3 years old. Mans tēvs noslīja, kad man bija 3 gadi. And my mother remarried when I was 5. Un mana māte apprecējās otrais, kad man bija 5 And he gadi. beat us, Un mans patēvs mūs called sita, us filthy names, apsaukāja sliktiem and vārdiem. he was a violent alcoholic. Viņš bija vardarbīgs alkoholiķis. And my mother divorced him when I was 13. Un mana māte izšķīrās no viņa, kad man bija And when I was 13 gadi. 15, Un kad man bija she married 15, another violent man. viņa apprecēja vēl vienu vardarbīgu vīrieti. And I was raised Un es tiku audzināts, thinking that I was nobody. domājot, ka es esmu pilnīgi nekas. My first stepfather said, Mans pirmais patēvs teica, I didn't marry you, I married your mother. es neaprecēju tevi, es apprecēju tavu māti. You're the trash that came with the treasure. Tu esi tā kā mēsls, kurš nāca kopā ar dārgumu. And the person who was supposed to teach me about love Un tas cilvēks, kuram man bija jāiemāca mīlestība, taught me that I wasn't lovable. iemācīt man, ka es neesmu mīlams. And the Lord said, it's time for you to change. Un Dievs teica, ir laiks tev mainīties. Now, I don't know how this works. Es nezinu, kā tas strādā. I believe we have free will. Es ticu, ka mums ir brīva griba. Yet when God says you're going to change, Bet, kad Dievs saka, tu mainīsies, sometimes it doesn't feel like it. Tas tā neliekās. Ka And I mums... went through this process Un es tādā iegāju procesā, of learning that I was loved by God. lai iemācītos, ka Dievs mani mīl. I was reading through the Bible when I had this encounter, Es lasīju Bībelē pēc tās sastapšanās and I ar was in the Dievu. book of Genesis. Un pirmajā Mūzes grāmatā. And I really identified with Jacob Un es tā kā varēju sevi identificēt ar Jēkabu. because Jacob, his mother loved him, Jo Jēkaba māte mīlēja, but his dad didn't like him. bet viņa tēvs nē. His brother didn't like him. Viņa brālim viņš nepatika. And I connected with him. Un es tā kā sajūtu, tā No, kā, your mother kā always viņš. loves you. Kā māte jūs vienmēr mīl. You can be a drug addict. Jūs varat būt And your narkomāns. mother's like, he's practicing to be a pharmacist. Un māte saka, nē, viņš vienkārši praktizē, lai būtu farmaceits. I can tell who can speak English in here. Es varu redzēt, tos, kurš runā angliski, tie ātrāk smējās. And so I was following the life of Jacob. Es tā dzīvoju tā kā Jēkabs. And Jacob went down to this well, Un Jēkabs piegāja pie akas, and he meets this beautiful woman named Rachel. un viņš sastop brīnišķīgu And sievieti, he decides Reičelu, he wants to marry her. un viņš grib viņu apprecēt. And the short story is, Un īsumā her father said, you can marry her, viņas tēvs teica, tu vari viņu first you have apprecēt, to work for me for 7 years. bet tev viņas būs man jāatstrādā 7 gadi. So Jacob works for Laban, her father, Un tā tad Jēkabs strādā pie viņas tēva for 7 years. 7 gadus. And at the end of 7 years, Pēc 7 gadiem they have the wedding. viņiem ir kāzas, And they have this big wedding. lielas kāzas. And Jacob goes into the bridal chamber. Un Jēkabs ieiet tajā
nu, tā kā, kur ir tās līgavas istabā, to consummate the marriage. lai tā kā apstiprinātu laulību. And when he wakes up in the morning, Un tad, kad viņš pamostās no rīta, Leah, Lija, the older daughter, vecākā is in his māsa, bed. ir tajā gultā. I don't know why it took him all night to figure it out. Es nesaprotu, jā, kā viņš visu nakti, That it was kāpēc Leah? viņš visu nakti vajadzēja viņam, lai to saprastu. I just want to say thank God for electricity. Es saku paldies Dievs par elektrību, jā, un gaismu. And he comes running out of the tent, Un viņš izskrien no tās and he telts, says to Laban, his father-in-law, un viņš saka did I savai not work sievas 7 tēvam: years for Rachel? Es strādāju 7 gadus, lai apprecētu Reičelu. Yes. Jā, That looks like Leah. bet tu redz, kur ir Lija. And his father-in-law says, oh, I forgot to tell you. Un vīrtēvs saka, sievas tēvs saka, vai es tev aizmirsu pateikt. We always marry off the oldest first. Nu, sākumā tai vecākai ir jāprecās. Like you had 7 years to tell me that. Viņš saka, nu jā, tev 7 gadus vajadzēja, lai to man pateiktu. But Laban says, it's okay. Labans saka, ok. I'll give you Rachel on credit. Viņš saka, es tev Reičelu iedošu kredītā. You can have her now Tu viņu tagad vari and work for me for precēt, 7 more years. bet tu vēl 7 gadus man strādās pie manis. So Jacob works for Laban for 14 years. Tātad Džeikabs strādā pie Labans 14 gadus. And he's not having a good life. Viņam nav laba dzīve. His father doesn't like him. His brother doesn't like him. Viņam tēvam, tēvs viņu nemīl, brālis viņu ienīst. His father-in-law is a liar and a cheat. Viņa sievas tēvs ir mēlis un His wives aren't apkrāpnieks. getting along and they're sisters. It's not good. Nav labi viņam. And so Jacob says, I'm leaving. Un Jākabs saka, es dodos prom no But tevis. Laban is a really good Jewish businessman. Bet Labans ir ļoti gudrs ebreju biznesmenis. And he knows Jacob's making him a fortune. Un viņš zina, ka Jākabs viņam tiešām ir sastrādājis veselu So bagātību. he says to Jacob, Viņš saka Jākabam, name your price and I'll pay it. saki man kādu cenu, un es tev to I'll pay you samaksāšu. whatever you ask. Es samaksāšu, ko tik, cik tu vēlies. And Jacob says, you cheated me 10 times. Why would I trust you? Un Jākabs saka, tu jau man 10 reizes esi piemānījis, kāpēc man tev And Laban uzticēties? says, no, you name your price. Un Labans saka, nē, saki man, saki, And Jacob cik says, tu gribi, okay. lai tu paliki. Here's what I'll do. Jākabs saka, labi, I'll work for all the spotted and speckled sheep and goats. es strādāšu un visas tās kazas, kas būs ar plankumiņiem, tās būs manas. So if they're spotted and speckled, they're mine. And if they're solid color, they're yours. Tātad visas tās, kurām ir kaut kādi plankumiņi vai kas, tās ir manējās, bet visas tās, kuras ir vienkrāsainās, tās būs tavas. And then Jacob does one of the strangest things. Un Jākabs dara visu He goes down to the lietu. watering hole. Viņš iet pie tās vietas, kur Where all the sheep lopi, kur mate. aitiņas pārojās. And he takes branches Un viņš paņem zarus, and he carves spots and speckles. un viņš uz tiem kaut kā izgriež tādus kā plankumiņus un pleķīšus. In the branches. Jā, uz zariem. Yes, this is a weird story. Neiedomājam. Ļoti jocīgs stāsts, vai ne? So if you think I'm weird, Ja jūs domājat, ka es esmu jocīgs, palasiet the Bībeli. Bible's got some weird stories in it for Tur sure. daudz jocīgu stāstu. And so then he goes down to the watering hole, Un tad viņš iet pie tās vietas, uz to vietu, kur and when the viņi strong pārojas. sheep Un tad, kad nāk tādas stipras aitas, are tādas, mating, un tad, kad viņas he pārojas, puts the branches viņš noliek tos zarus in front of ar them. tiem plankumiem viņu priekšā. And the craziest thing happens. Un visjocīgākā lieta notiek. Whatever they see To, ko viņas redz, when they're at the watering hole, tajā vietā, kur viņas that's what pārojās, they reproduce. to viņas rada. So consequently, Tātad all the strong sheep visas stiprās aitas, are spotted and speckled. viņām visām ir plankumi. And all the ones got a bad eye, they're dragging a Un leg, visas, kuras ir aklas vai klības, they're all Labans. viņas visas ir labana, viņas And vienkrāsainas. Jacob becomes really rich. Un Jākabs kļūst ļoti bagāts. And one day I'm reading this,
Un vienu dienu es to lasu when I'm stāstu. going through my own identity crisis. Tajā brīdī, kad es eju cauri savai identitātes And I krīzē. realize Un es saprotu, that this is not a lesson in agriculture. ka tā nav ne kaut kāda lauksaimniecības paraugu That stunda. God is actually teaching us Kad Dievs mums māca, how his sheep kā aitas, reproduce. kā viņas And I've learned vairojās. this, that you don't become what you want to become. Un morāli ir tāda, ka jūs nekļūstat par to, par ko jūs vēlaties kļūt. You become Jūs what you kļūstat see par to, ko jūs at the redzat watering hole tajā vietā, of your imagination. kur jūs tā kā pārojaties ar savu iztēli. And there's two ways to live. Un ir divi veidi, kā You dzīvot. can react to what you don't want to be, Jūs varat reaģēt uz to, par ko jūs negribat kļūt. or you can respond Vai jūs varat to the vision atsaukties that God has for your tai life. vīzijai, ko Dievs jums ieliek sirdī jūsu dzīvē. But here's the challenge. Bet izaicinājums ir tāds, In order to react to what you don't want to be, lai reaģētu pret to, pret ko kāda jūs negribat būt. you have to keep in mind Jums ir jāpatur prātā, what you don't want to be. what you don't want to What be. you don't want to be. Jā, jums jāpatur prātā tas, jā, ja jūs tikai koncentrējaties uz to, par ko jūs negribat kļūt, jums prātā ir tas, par ko jūs negribat kļūt. Jums prātā ir tā bilde, kāda jūs negribat būt. Did I say all that? I explained, You sorry. fixed it. And the problem Bet problēma is that you become ka jūs kļūstat what you see to, ko jūs redzat savā at the watering prātā, hole of your imagination. jūsu iztēlē. And I realized Un es sapratu in my life, savā dzīvē, I hated my stepfathers. es ienīdu savus patēvus. And I would think about Un es domāju, how they abused me, kā viņi pret mani how they izturējās, beat my mother, kā viņi sita manu mammu, how they beat my brother and sister. kā viņi sita manu brāli, manu māsu. And I would imagine Un es savā iztēlē how I hated them. domāju, cik ļoti es viņus But ienīstu. the challenge is, Bet izaicinājums I ir was tāds, becoming like the very people es kļuvu par to, that I hated. kurus es ienīdu. Es kļuvu tāds kā viņi. Because unforgiveness Jo nepiedošana will tie you to your past jūs savienos ar jūsu pagātni and undermine your divine destiny. un neļaus Dieva plānam piepildīties jūsu dzīvē. Joyce Meyer says, Joyce Meyer saka, unforgiveness nepiedošana is like drinking deadly poison ir tā kā dzert nāvīgu indi, and thinking the other person's going to die. cerot, ka otrs cilvēks nomirs. It's really interesting. John Maxwell, one of the great leadership teachers, Džons Maksvels, viens no slavenākajiem līderu skolotājiem, he said, you're not what you think you are, saka, tu neesi tas, ko tu domā, kas tu esi. and you're not what others think you are, Un tu arī neesi tas, ko citi par tevi but you domā. become Bet tu kļūsti what you think par to, par ko tu domā. the most important person in your life Kas ir pats svarīgākais cilvēks tavā dzīvē. thinks you are. Par to, ko tas cilvēks, kurš ir svarīgākais tavā dzīvē, ko viņš domā par tevi. And I Tu believe that's kļūsti par true. to. Un tā ir patiesība. If the most important person in your life Ja pats svarīgākais cilvēks tavā dzīvē is God, ir Dievs, then you become tad tu kļūsti what you think, to, ko tu domā, what God thinks about you. ko Dievs domā par tevi. You become what you think God thinks of you. Tu kļūsti par to, par ko Dievs domā, kas tu esi. But if what you think God thinks of you Bet ja tu domā, ka Dievs par tevi domā, isn't what he thinks, un tu kļūdies, then you're not becoming tad tu nekļūsti what God thinks of you. par to, kā Dievs domā par tevi. But you're becoming what you think he thinks, Bet tu kļūsti par to, kā tu domā, kā viņš domā. which isn't what he thinks. Bet viņš tā nedomā. So you're not becoming Un tā tad tu a nekļūsti. manifestation of his imagination. Tu nekļūsti par viņa iztēles tādu produktu. But you're becoming a manifestation of your imagination. Bet tu kļūsti par savas iztēles produktu tēlu.
Did you get it? And that's why it said, Romans 12 says, Un tāpēc romiešiem 12. don't nodaļā be conformed to this world, neesiet līdzīgi šai pasaulē, but be transformed bet esat pārveidoti, by the renewing of your mind. atjaunodamies savā prātā. How many know you can't change your life? Cik daudz no jums zina, ka jūs nevarat izmainīt savu dzīvi, But if you change your mind, bet ja jūs mainat savu domāšanu, he'll change your life. jūs mainīsiet savu dzīvi. What does it mean to be transformed? Ko nozīmē būt By the renewing of your mind. pārveidotiem, atjaunodamies savā prātā? It means what he thinks, Tas nozīmē to, ko Dievs domā, what you think. ir tas, ko tu domā. When you think what he thinks, Tad, kad tu domā to, ko viņš About domā par sevi, then your mind is transformed. tad tavs prāts ir atjaunots un pārveidots. Well, that's Genesis chapter 30, that story about Jacob. Tātad 1. Mūzes 30. nodaļā tas stāsts par Jēkabu. And Proverbs says, as a man thinks in his heart, so is he. Salmana pamācībās ir teikts, tas, ko cilvēks domā savā prātā, tas arī viņš ir. Well, Jacob finally does leave his father. Tad beidzot Jēkabs pamet savu And he's very sievastēvu, rich. un viņš ir ļoti But bagāts, miserable. bet ļoti, tāds salauzts. It's better to be rich and miserable Ir labāk būt bagātam un than salauztam, poor and miserable. nekā nabagam un Because at salauztam. least you can go shopping. Vismaz jūs varat aiziet iepirkties, Can I get an amen? vai ne? Yes, exactly. So Jacob goes down to a city named Jabbok. Tad Jēkabs dodās uz pilsētu, And Džabet, his wives and all of his flocks, they go to a different city. un viņa sievas un viņa lopi dodās uz citu pilsētu. And he tells his wives, Un viņš saka savām I'm sievām, going to go abām, get my life together. es mēģināšu tikt ar sevi galā. So he goes to the city named Jabbok. Un viņš dodās uz pilsētu Džabet. The Hebrew name Latviski es Jabbok, nezinu. Bet ebreju valodā it Džabet, means empty tas nozīmē tukša and alone. un vientuļa. Anyone ever visited that city? Jūs kādreiz esat bijuši tajā pilsētā? Anybody ever vacationed there? Jūs kādreiz tur ejat Jā. brīvdienās? He prays to God for help. Un viņš lūdz Dievam palīdzību. This is Genesis 32. 1. Mūzes 32. And God sends him an angel. Un Dievs sūta viņam eņģeli. You know that you're having a hard life. Un tu zini, ka tev ir grūta dzīve. When the angels that's sent to help you, Kad eņģelis, kurš tiek sūtīts, lai tev he palīdzētu, don't like you either. arī tu viņam nepatīc. Tu pat viņam nepatīc. And he wrestles with Jacob all night. Un šis eņģelis cīnās ar Jēkabu visu nakti. And finally, he says to Jacob, Un beigās viņš saka Jēkabam, what is your name? kā tevi sauc? Now, let me tell you, if your name is Jacob, or you have a son named Jacob, Ja jūs zinat, ja tevi sauc Jēkabs, it's a great name. labs vārds. I love that name. Man patīk tas Please vārds. don't write me any letters. Jā, nerakstiet man pēc tam. But the ancient Hebrew name, Bet Jacob, ebreju valodā Jēkabs meant liar, nozīmē melis. deceiver. Un Cheater. jā, melis. So Jacob, he wrestles with Jacob, Un tātad šis eņģelis cīnās ar Jēkabu. and Jacob hangs on to him. Un Jēkabs nelaiž And viņu the vaļā. angel says to him, let me go. Un eņģelis saka, laid mani vaļā. My shift is over. Man beidzās jau darba laiks. Jacob says, I'm not letting you go till you bless me. Un Jēkabs saka, es tev nelaidīšu, kamēr tu man nesvētīsi. And he dislocates Jacob's leg. Un viņš salauž viņa gurnu tā, ka izņem Jacob no hangs vietas. Un Jēkabs sāk klibot. And finally the angel says, what is your name? Un Jēkabs prasa viņam, eņģelis prasa, kā tevi sauc? And he says, my name is Jacob, Un Jēkabs saka, mani sauc Jēkabs. liar, Melis. cheater, Jā, melis. deceiver. Jā. And Krāpnieks. the angel says to him, no longer shall your name be Jacob. Un eņģelis viņam saka, tevi vairs nesauks Jēkabs. Your name shall be Israel. Tagad tevi sauks Izraels. And Israel means a prince with God. Un Izraela nozīmē Dieva princis. I want to ask you a question. Es gribu jums pavaicāt. If you wrestled with an angel all night, Ja jūs cīnītos ar eņģeli visu nakti,
and he broke your leg, un viņš jums kāju salauzt. would you let him go just because he called you by a nickname? Vai jūs viņu atlaistu tikai tāpēc, ka viņš jums iedevis jaunu iesauku? Not me. Es nē. I'd be getting me some stuff. Es prasītu kaut ko lielāku. But you would if you understood Bet jūs atlaistu, ja jūs saprastu, that names ka vārds can take away your future. var paņemt, nolaupīt jūsu nākotni. Are you with me? Jā, vai jūs See, esat? many people Daudzi cilvēki, have a name viņiem ir vārds, that God did not give you. Ko Dievs nav devis jums. Many people are carrying a name Daudzi cilvēki tur savu vārdu, that God did not give you. kurš nav Dieva dots. My father used to call me stupid. Mans patēvs mani sauc par He stulbeni. wouldn't call me by my name. Viņš man nesauc nemaz He'd vārdā. just say, stupid, come Viņš here. vienkārši teica, stulbeni, nāc šurp. When I graduated from high school, I couldn't even read. Kad es pabeidzu pamatskolu, es pat nemācēju lasīt. I thought I was dumb. Es domāju, es esmu ļoti stulbs. My father gave me a name Mans tēvs man tā sauc, patēvs man tā sauc, that was meant to destroy my future. kas gribēja atņemt un iznīcināt manu nākotni. I'd like to propose Es gribētu apgalvot, that the greatest lie ka vislielākie meli in Christendom kristietībā, is that you're a sinner saved by grace. ka tu esi kā grēkotājs, kurš ir izglābts, ar žēlastības izglābts, bet tu esi grēcinieks. I'd like to propose that you're not a sinner saved by grace. Es gribētu teikt, ka jūs neesat grēcinieki, izglābti grēcinieki. You were a sinner. Jūs bijāt grēcinieki. Romans says that while we were yet sinners, Romiešiem ir teikts, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki. chapter 5, verse 8, 5. nodaļā, 8. while we were pants. yet sinners, Kamēr mēs bijām vēl grēcinieki, Christ died for us. Jēzus nomira par mums. The point is that Christ died before we deserved it. Jēzus nomira pirms mēs vēl jebko bijām nopelnījuši. But when we received Jesus Christ, Bet kad mēs pieņemam Jēzu, we became a new creation. mēs kļūstam par jaunu radību. Old things have passed away, Viss vecais tie ir and pagājis, all things have become un new. viss ir tapis jauns. If any man be in Christ, Ja kāds ir Kristū, he's a new creation. viņš ir jauns radījums. The word new, Vārds jauns. there's two words in the Greek for the word new. Grieķu valodā ir divi vārdi, kas apzīmē jaunu. One means like I got a new car. Viens nozīmē, man ir piemēram jauna mašīna, This word means prototype. bet tas nozīmē tā kā prototips. It means never before created. Ja šis otrs vārds nozīmē tāds, kurš līdz šim vispār nav bijis, When kaut you kas received pilnīgi Jesus jauns. Christ, Kad jūs pieņemat Jēzu, you became a creature jūs kļuvāt jauns that radība, had never before been created. tāda, kas nekad iepriekš nav bijusi radīta. You received a new heart Jūs saņēmāt jaunu sirdi and a new mind. un jaunu prātu. People quote the Old Testament, Cilvēki bieži citē veco derību, like Isaiah said, kā Jesai ir teicis. there's none righteous, not one. Nav neviena taisnīga, neviena. Ezekiel said, Ecehēls the heart teica, is exceedingly wicked, and who could know it? ka sirds ir ļoti ļauna, un kurš to var zināt? I'd like to point out Es gribētu uzsvērt, that those people lived before the cross. ka tie cilvēki dzīvoja pirms Kristus. And Jesus said, Bet the Jēzus greatest prophet teica, of the Old Testament was John the Baptist, ka vislielākais no vecās derības bija Jānis but Kristītājs, the least in the kingdom bet vismazākais Dieva valstībā is greater than John. ir lielāks nekā Jānis. How many understand Cik no jums saprot, that Jesus, when he died on the cross, kad viņš nomira pie krusta, that he didn't just die for you, viņš nemira vienkārši tikai jūsu dēļ. he died as you. Viņš nomira kā jūs. Romans 6 says, Romiešiem 6 ir teikts, it says, if we were crucified with him, with Christ in the likeness of his crucifixion, ja jūs start over. If we died with Christ in the likeness of his crucifixion, ja mēs nomirstam Kristu viņa, then surely we are raised with him in the likeness of his resurrection. tad mēs tiekam arī celti viņā augšām celšanās spēkā. And then he said, Un tālāk, therefore,
Tāpēc consider yourself dead to sin uzskatiet, ka jūs esat miruši grēkam and alive to Christ. un dzīvi Kristu. How many know Cik no jums zina, that before you knew Christ, pirms jūs zinājāt you were Kristu, prone to sin? jūs bijāt tendēti uz grēkot, But when you received Jesus Christ, bet kad jūs pieņēmāt Jēzu, you became the righteousness of God. jūs kļuvāt par Dieva Jesus. taisnību You Kristu. became a royal priesthood, Jūs kļuvāt par ķēnišķiem a priesteriem, holy nation. svēta tauta. Jesus didn't just die for your sins. Jēzus nemira vienkārši jūsu His grēku blood dēļ. didn't just forgive your sins. Viņa asinis ne tikai piedeva jums jūsu grēkus, It transformed us tas pārveidoja into a mūs new creation. un veidoja mūs par jaunu Are you with me? radību. I'm pointing out Es gribu uzsvērt, that Jesus died to transform you Jēzus nomira, lai jūs Into a new pārveidotu jaunā radībā. like you were literally born of the sperm of God. Jūs burtiski piedzimāt no You have Dieva royal blood. spermas, un jums ir ķēnišķas Ephesians asins. chapter 1 Efeziešiem 1. nodaļā, says that he raised us up, ka viņš past tense already happened, augšām cēlās and seated us in heavenly places. un mūs ir nosēdinājis With Dieva Christ. tēva troņa Far priekšā above all ar Kristu, principalities and pāri powers. visām valdībām un And varām. every name Un katrs vārds, that's ever been named. un pāri par katru vārdu, jā. You were born for glory. Jūs esat dzimuši slavai. In John 17, Jāņa Jesus is 17. praying to the Father. Jēzus lūdz, And he said, Lord, Dievs, the glory you gave to me, tā slava un vara, ko tu man esi I want devis, to give to them, es gribu dot viņiem, that they may be one. lai viņi būtu kā viens. People say stupid things. Cilvēks saka stulbas lietas. I don't want to steal the glory of God. Es negribu nozagt Dievam godu. Well, first of all, you're not that big, Tik liels tu and neesi. God's not insecure. Un Dievam nav mazvērtības komplekss. But secondly, Bet otrkārt, you can't steal what he gave you. jūs nevarat nozagt to, ko viņš jums ir Did devis. you get that? Are you guys awake? Vai jūs You saprotat can't to? steal what he gave you. Jūs nevarat nozagt to, How ko many viņš know jums ir You were iedevis. made in his image. Jūs esat veidoti pēc viņa And in his tēla likeness. un līdzības. Let me put it this way. God was the artist. Dievs bija mākslinieks, Jesus was the model, Jēzus bija modelis, and you're the painting. un jūs esat tas mākslas darbs. Every time you think bad about you, Katru reizi, kad jūs kaut ko sliktu par sevi domājat, you're insulting the artist jūs apvainojat mākslinieku and the model. un modeli. Ephesians 5, verse 1 Efeziešiem says, 5:1 saka, be imitators of God. Atdariniet Dievu, As esiet kā beloved Dievs, children. kā mīloši bērni. Do you know when you're acting like God, you're being yourself? Jūs zināt, tad, kad jūs uzvedaties kā Dievs, jūs esat jūs pats. You're like, I'm not supposed to be like God. Mēs taču nevaram būt kā Dievs. I'm supposed to be like Jesus. Man jābūt kā Jēzum. Well, you might think about that. You might think about that Bet, jā, jūs varat tā domāt, because Jesus is God. jo Jēzus ir Dievs. And your job Un jūsu uzdevums ir is to look at Jesus. skatīties uz Jēzu. And it says, when we look at Jesus, Kad mēs skatāmies uz it's viņu, like looking in the mirror. mēs skatāmies kā spogulī. And we're going from glory. Un mēs tiekam pārveidoti no To glory. spožuma uz spožumu. How many know salvation takes us from sin to glory? Glābšana mūs ved no grēka uz godību. People say things that aren't true. Cilvēki bieži saka to, kas nav. They say salvation Viņi saka, glābšana, it brings us in levels to sanctification. kad tā mūs ieved kaut kādā tādā taisnošanas kaut kādā līmenī. But I'd say salvation, Bet es saku, ka we glābšana, go from sin mēs nokļūstam no To glory. grēka uz godību, uz Dieva spožumu. and sanctification.
is going from glory to glory. Un taisnošana ir no slavas uz slavu, no spožuma uz spožumu. Are you with me? Yes, Chris, we are with you. Good word, Chris. All right. Brought my encouragement. Let me say this. How important is it that you know that you are a saint? Cik svarīgi ir tas, ka jūs domājat, ka jūs esat svētas? Well, you got righteous by faith. Jūs tiekat taisnotas caur ticību. Romans 6 says that we became the righteousness of God by faith. Romiešiem ir teikts, ka mēs kļuvām taisnas Dievu caur ticību. So if you believe, you're a sinner. Ja jūs domājat, ka jūs After you esat receive grēciniece, pēc tam, kad jūs esat jau pieņēmuši Kristu, You'll sin by faith. jūs grēkojat caur ticību. How many know before you knew Christ, you were a sinner? I was a sinner. Jā, pirms mēs zinājām Kristu, mēs bijām But grēcinieki. when I received Christ, Bet tagad, kad es skatos uz Kristu, pieņemu I Kristu, became a new creation. es kļuvu par jaunu radību. I didn't perform for righteousness. Es neko neizdarīju, lai I was kļūtu born taisnīgs. again Es piedzimu no of the augšienes, righteous seed of Christ. no taisnīgās Dieva spermas. Jesus said, love your neighbor Jēzus saka, mīliet savu tuvāko, as you love yourself. tāpat kā sevi pašu. Paul said, husbands, love your wives Pauls teica, vīri, mīliet savas sievas, as you love yourself. tā kā jūs mīlat paši sevi. If you don't love you, Ja jūs pati sevi nemīlat, you can't love them. jūs nevarat citus mīlēt. Let me say that again. Es vēlreiz to gribu If you uzsvērt. don't love you, Ja jūs nemīlat sevi, you can't love your neighbor. jūs nevarat mīlēt savu tuvāko. Everybody needs a big as because the Bible says, Tāpat love your kā. neighbor as. Jo Bībelē teikts, mīli savu tuvāko You love tāpat kā sevi pašu. Feeling bad about yourself Ja jūs slikti par sevi domājat, isn't humility. tā nav pazemība. It's an insult to God. Tas ir apvainojums Dievam. Are you with me? How many understand that conviction says Cik daudz no jums saprot, you're way too awesome to be acting like that? ka saka, ka tu esi pārāk forša, lai tā rīkotos. But condemnation says Jā, bet tad, ja tev apsūdzība saka, you lied, tu meloji, you're a liar. tu esi melis. And condemnation Un tā kā apsūdzība always ties your Vien- bad behavior vienmēr saka, ka tas, kā tu uzvedies, to your identity. ir tava identitāte. Did you get that? Ja tu meloji, tad tu esi I'm melis. saying the devil condemns you. Un es gribu teikt, ka bieži vien Sātans mūs apsūdz. What's the difference between condemnation and conviction? Un kāda ir starpība starp apsūdzību un conviction un pārliecību? Condemnation Apsūdzība always ties your Vi- bad behavior, vienmēr saka, ka tava sliktā your uzvedība, bad attitude vai tava sliktā uzvedība, vai ko tu sliktu izdarīji, to your identity. ka tāds tieši tu arī esi, ka tā ir tava identitāte. But conviction Bet tāda pārliecība says saka, you are a princess, tu esi a Dieva daughter princese, of God. tu esi Dieva meita, You are better than that. tu esi labāk nekā tas. Royal Ko tu people don't izdarīji? behave like that. Jā, ķēnišķi cilvēki tā nerīkojās. You are a royal priesthood. Un tu esi ķēnišķīga priesteri. Royal people, Ķēnišķīgi Don't lie. cilvēki nemelo. royal people Ķēnišķi cilvēki don't have bad attitude. nav viņiem slikti, viņi neuzvedās slikti. And conviction separates you from your behavior. Un šī te pārliecība tevi atdala tevi no tavas darbības, ka tava identitāte nav tavā, ko tu esi izdarījis sliktu. Let me say this, you will always create the environment around you Tu vienmēr veido vidi ap sevi, that you believe you have within you. tieši tā vide ap tevi, tu veido tādu, kāda ir vide tevī iekšā. I didn't say you'll always create the environment around you that you have within you. Es neteicu, ka tu vienmēr to dari, kā I said you always have the environment around, you always create the environment around you that you believe you have within you. Jā, ka tu veido to vidi ap sevi tādu, kā tu tici,
kāda ir tevī. Nevis kāda ir tevī, bet kāda tu tici And ir you tevī. teach people Un tu māci cilvēkus, how to treat you un tu rādi cilvēkiem, kā pret tevi izturēties. by the way you treat yourself. Ar to, kā tu pati pret sevi izturies. If you don't like you, Ja tu pati sev nepatīc, in the spirit, you put off a smell. tā kā garīgajā jomā tev ir tāda smarža kaut kāda. And you say to people without words, Un to tu nodod cilvēkiem bez vārdiem. if you knew me, Ja tu zinātu you wouldn't mani, like me. es tev nepatiktu. Because I don't like me. Jo es pati sev nepatīku. You teach people Tu māci cilvēkiem, how to think about you kā par tevi domāt, by the way you think about you. caur to, kā tu pati par sevi domā. And you teach people Un tu māci cilvēkiem, how to treat you kā pret sevi by izturēties, how you treat you. caur to, kā tu pret sevi izturies. If I come over your house Ja es atnāktu uz tavu and māju, it's totally trashed, un tur ir tāda, miskasta, the windows are broken out, the bez logiem, garbage all over, jā, miskasta pa māju, netīri. I might not put my feet up on my coffee table at home, Pat ja es savās mājās varbūt nelieku kājas uz galda, but I bet it will on yours es varbūt tādā mājā arī kājas uz galda uzlikt. because you told me how to treat you. Jo tu man parādīji, kā man By the way you izturēties treat you. pret tevi, tā kā tu izturies savā mājā. If you come over my house, Ja tu atnāk pie manis uz mājām, you live in that trash heap, un tu dzīvo tajā miskastē, and you come over my house, un tu atnāc pie manīm, pie and I manis, may not have any money, varbūt es neesmu but baigi things bagāts, are neat and clean. bet viss ir tīrs un kārtīgs. You may put your feet up on your table, Varbūt tu pie sevis liec kājas uz galda, but I bet you don't on mine bet manā mājā tu neliks kājas because uz I galda. told you how to treat me. Jo es tev pateicu, kā izturēties By the way I manās treat myself. mājās, jo kā es izturos savās mājās. It's funny how what we do Jā, interesanti, ko mēs darām, when we don't like ourselves. ko tik mēs nedaram tad, kad mēs paši sev The nepatīkam. truth is, Patiesībā, the more I want you to love me, jo vairāk es gribu, lai tu mani the mīlētu, more I fear that you'll reject me. jo vairāk es baidīšos, ka tu mani atraidīsi. So when I don't love me, Un tad, kad es nemīlu I sevi, don't love you either. es tevi arī nemīlu. And I build a case against you. Un es tā kā savācu pat lietu I pret have a tevi. file Man ir tāda faili manā that I galvā, keep ko es turu on every person, pret katru cilvēku. especially people Īpaši pret tiem, whom I secretly admire. kurus es klusībā abrīnoju. I build cases against people. Man ir tādi tā kā faili savākti pret tiem If someone's cilvēkiem. wealthy, Ja viņš ir, if he's wealthy? if someone's wealthy Jā, ja kāds, piemēram, ir bagāts, or powerful vai varants, or beautiful vai skaists, or somebody that I really admire, vai kāds, kuru es patiešām abrīnoju, I start to make up stories es izdomāju stāstus savā galvā, of how they got their money. kā viņi to ir tikuši pie tā. And I say things. Un es saku kaut ko tādu. They're probably all crooks. Noteikti viņi visi ir. They're all Viņi, crooks. viņi visi kaut kā izmānīja vai nozaga. If they're beautiful, Ja viņi ir skaisti, I say, oh, beauty is only skin deep. es saku, skaistums jau tas ir tikai tāds, tas ir no ārpuses. Jā. We make up stories Un mēs mēģinām izdomāt stāstus, to reject them lai viņus atraidītu. because we fear Jo mēs baidamies, that they'll reject us. ka viņi mūs atraidīs. So we reject them Un mēs tātad atraidam viņus, before they can reject us. pirms viņi vēl mūs var atraidīt. You want to know how I know that? Ziniet, kā es to zinu? Because I did it for 43 years. Es to darīju 43 gadus. I didn't like me. Es pats sev nepatiku. That night that I Tajā had that naktī, encounter par ko es stāstīju sākumā, changed my life. tā nakts izmainīja manu dzīvi. I was taught, Es domāju, someone taught me when I became a Christian kāds iemācīja mani, kad es kļuvu par kristieti, that I was a dirty, rotten sinner. ka es biju grēcinieks. I was very lucky. Un esmu ļoti I got into the veiksmīgs. kingdom. Man ļoti paveicās, ka es varu tikt And debesu feeling good about valstībā. myself
feeling good about myself Un ja es jūtos kaut kā forši pats par sevi, ja es sev patīku, was arrogance kad tas ir ļoti and aroganti, pride. kad tas ir lepnums. And I learned Un es iemācījos, that my low self-esteem ka mana zemā pašvērtība was somehow a righteous bija kaut kāda īpaši vērtīga un attribute. jā, kad es biju tāds taisns un pareizs, jo es slikti par sevi domāju, ka tā ir pazemība, ka tas ir. And so I already came into the kingdom broken. Un tad es ienācu valstībā jau salauzts. And then I learned to embrace my broken mind. Un tad es iemācījos, kā to savu salauzto prātu, tā kā, jā, tu ar to dzīvot tādā As a veidā. sign of spirituality. Un domāju, ka es tāds esmu ļoti garīgs tāpēc. You know, Jesus said that we are to be like children. Ja es teicu, ka mums ir jābūt kā bērniem. I told you, 13 grandkids. Man ir 13 mazbērni. I don't know any of them Es nezinu nevienu, who don't want to be the beautiful princess, kurš negribētu kļūt par skaistu princesi, don't want to be the president, kurš negribētu kļūt par prezidentu, Spider-Man, Spidermanu, Wonder Woman. jā, Wonder Woman, jā. I've watched them wrestle. Es redzēju, kā viņi cīnās viens ar My otru. oldest grandson would say, I'm a Spider-Man. Mans vecākais mazbērns saka, es esmu And his Spidermans. younger cousin would be, I want to be Spider-Man. Un jaunākais brālēns saka, es arī You gribu can't būt be Spidermans. Spider-Man. I'm the Viņš Spider-Man. saka, nē, tu nevari būt Spidermans, jo es jau esmu And his little Spidermans. sister, Un mazā māsiņa, she would be like 3 at the time. viņai kā 3 She's like, gadi I want to be varbūt. the Spider-Man. I want to be the Un Spider-Man. viņa saka, es arī gribu būt Spidermans, es arī gribu būt You Spidermans. cannot be Viņš saka, Spider-Man. nē, tu nevari būt I remember one Spidermans. time she was crying because she Un couldn't be viņa Spider-Man. raudāja, jo viņa nevar kļūt par Spidermanu. And her brother and cousin were fighting in the front room. Un viņas brālis un brālēns cīnījās. Divi Spidermani. She's like, I want to be the Spider-Man. Es gribu arī Spidermans būt. I picked her up. Es viņu She was pacēlu. crying. Viņa raudāja. What's wrong, Riley? Es saku, kas notika, I want to be the Raili? Spider-Man. They won't let me. Es gribu būt Spidermans, bet viņi man neļauj būt par Spidermanu. Why don't you be Wonder Woman? Es viņai teicu, kāpēc gan tev nebūtu brīnums Wonder sievietei? Woman can beat Spider-Man any day. Ja brīnums sieviete, kad var uzvarēt Spidermanu katru 50 dienu. years of marriage taught me these things. 50 gadu laulībā man to iemācīja. She said, okay, I'll be the Wonder Woman. Viņš saka, labi, es būšu tā brīnums sieviete, vai kā ir Wonder Woman, ja? Brīnums sieviete. I left the front room that day, Un tad es gāju prom, and I had this thought. un es iedomājos, No one wanted to be the garbage man. neviens negribēja būt par miskastes nesēju, No one wanted to be the prostitute. neviens negribēja kļūt par No prostitūtu, one wanted to be a loser. neviens negribēja būt par zaudētāju. It takes about 12 years of religion Vajag kādus 12 reliģijas gadus, to teach you lai jums iemācītu, that somehow being a loser ka būt par neveiksminieku is somehow spiritual. ir ļoti garīgi. Because when you were little, Jo tad, kad tu biji maziņš, you knew that you were born to be tu amazing. zināji, ka tu esi piedzimis, lai būtu It's in your brīnišķīgs, DNA. apbrīnojams, ka tas Someone ir had tavs to talk you DNA. out of it. Kādam bija tevi no tā jāizmāc ārā. Have you ever quoted Romans 8:28? Vai kādreiz esat citējuši Romiešu 8:28? All things work together for good Visas lietas notiek par labu for those who love God tiem, kas mīl Dievu and called according to his purpose. un tiek aicināti pēc How many of you ever viņa quoted that prāta. verse? Kāds kādreiz citē šo rakstu How many vietu? of you ever quoted that verse? Do you know why all things work together for good? Zinat, kāpēc visas lietas nāk par labu? The next verse says, Jo nākamajā for pantā ir whom teikts, he foreknew, jo tos, kurus viņš pazina, he predestined. viņš ir jau izraudzījis. And whom he predestined, Un tos, kurus viņš ir he izraudzījis, called. viņš ir And aicinājis. whom he called, Un tos, kurus viņš ir he aicinājis, justified. viņš ir taisnojis. And whom he justified, Un tos, kurus viņš ir taisnojis, he glorified. viņš ir tā kā paaugstinājis, angliski devis godību. Do you know why all things work together for good? Zinat, kāpēc visas lietas nāk par labu? Because you were born for glory. Ja jūs esat radīti Dieva godam, You were born to be amazing. jūs esat radītas, lai būtu brīnišķīgas.
Sometimes someone will sing a great song, Kādreiz kāds dzied do skaistu something amazing. dziesmu un kaut ko izdara, kaut ko lielu, skaistu. and you'll go, that was amazing. Un kāds viņam nāk klāt, saka baznīcā, tas bija tik forši. It wasn't me. Viņš saka, nē, tā nebiju It was es. Jesus. Tas bija Jēzus. Kas tu dari? And I always like, it wasn't that good. Es vienmēr gribu teikt, tik labi jau arī nebija. I'd propose Es gribētu teikt, that false humility ka viltus pazemība is killing us. nogalina jūs. Let me say this one more time. Es vēlreiz to teikšu. I'd propose Es uzsveru, that false humility ka viltus pazemība is killing us. nogalina jūs. Jesus said, Jēzus teica, make disciples of all nations. veidojiet par mācekļiem visas tautas. We make disciples in nations, Mēs veidojam par mācekļiem mācekļus tautā. which is good. Tas arī ir labi. But the Great Commission Bet lielais aicinājums ir was making disciples of nations. veidot mācekļus no nācijām. Do you know how many nations Christians are discipling right now? Jūs zināt, cik daudz nācijas tiek vadītas, kristiešu vadītas? That'd be zero. Zero. Do you know how many nations Muslims Jūs are zināt, discipling cik right now? musulmaņi nācijas apmāca, vada? That'd be 5. 5. 0 to 5. 0 pret 5. You know what the difference is? Zināt, kāda ir atšķirība? They believe Viņi tic, they can. ka viņi var. I'm pointing out Es gribu uzsvērt, that our low self-esteem, ka mūsu zemā pašvērtība, our false humility, mūsu viltus pazemība it's costing the nations. Maksā mums nācijas. Because if we're supposed to be discipling nations, Jo tajā brīdī, kad mums jādara par mācekļiem tautas, not. un mēs to nedaram, somebody else is kāds cits to dara, who isn't actually called to do that. kurš nav aicināts to darīt. And I would love for us Un es gribētu, to just repent ka mēs izsūdzam grēkus, for our false humility izsūdzam, atsakamies no viltus pazemības. Repent means change the way you think. Jo nožēlot grēkus nozīmē mainīt to, ko tu domā. Lafayette has a great call on right now. Latvijai ir liels aicinājums. 10 years ago, the Lord told me 10 gadus atpakaļ Dievs man that teica, Lafayette would be the crown jewel ka, of Europe. ka Latvija būs tā kā lielākais dārgakmenis Eiropas kronī. Do you know that Lafayette is one of the most powerful countries in the world for women? Jūs zināt, ka Latvija ir viena no spēcīgākajām valstīm, kur ir visspēcīgākās sievietes? And I believe that you live in an hour Un es ticu, ka šī ir tā stunda, that you could actually shift the course of global history kad jūs varat mainīt pasaules vēsturi. if you take your rightful place Ja jūs ieņemsiet to vietu, kas ir domāta jums in the earth. šajā uz zemes. I'll end with this last thought. Es beigšu ar šo. Abraham had an encounter with God. Ābrahams satika Dievu. His name was Abram at the time. Viņu tajā brīdī sauca Ābram. And God said to Abram, Un Dievs teica Ābramam, no longer will Tevi your vai- name be Abram, tevi vairāk nesauks Ābrams, but your name shall be bet tevi sauks Ābrahams. Abra. Ābraham. The Ham Ham. is breath. Un Ham ir kā elpa Dieva. Ham. God said, I'm going to give you your name. I'm going to give your name spirit. Un Dievs teica, es iedošu tavam vārdam garu klāt. Every time you say your name, Katru reizi, kad tu teiksi savu vārdu, you are Abra. tu būsi Ābrā. Your name has the breath of God. Kad tavam vārdam tiek pievienota Dieva elpa. For you shall be Un tu būsi the father tēvs, of many nations. nāciju tēvs. For you shall be the father of many nations. Tu būsi daudzu nāciju tēvs. And no longer
Un vairāk will you call your wife Sarai, tu nesauks savu sievu par Sārai, but she shall be called bet viņu sauks Sarah. Sēra. I will add Es pievienošu to her name. viņas From vārdam. this day forward, No šīs dienas, every time you see your wife, katru reizi, kad tu redzēsi savu you sievu, speak to your wife, tu runāsi uz viņu. Sarah, Sēra, breath of God. Dieva elpa. The last two letters in the Hebrew, Pēdējie divi vārdi the breath of Hibru God. valodā I will add the breath of God to her name. nozīmē Dieva elpa. Un tiek pievienota Dieva elpa šim vārdam. Listen to the rest of the prophecy. Paklausties For she shall pārējo, be the mother jo teikts, ka viņa būs māte of many nations. daudzām nācijām. Here's the rest of the prophecy. And she will give birth to kings. Un viņa dzemdēs ķēniņus. She shall have the breath of God. She shall be a mother to nations, and she will give birth to kings. Viņai būs Dieva elpa, viņa dzemdēs ķēniņus, un viņa jā, Are we doing for dzemdēs time? ķēniņus. Are we all right for time? Are we done? What? Oh. She just told me I can do whatever I want. That's what Christine said, right? Did you notice Vai jūs pamanījāt? that Joseph, so Okay. Abraham had Isaac, Tātad Ēbrahams, had Isaac. Abraham had Isaac. jā, Ēbrahamam bija piedzima Aizeks. Isaac had Jacob, Ēzekam bija Jēkabs, and Jacob had 12 sons and 1 daughter. un Jēkabam bija 12 dēli. Are you with me? Jā. And Jacob's 12 sons, Un Jēkaba 12 dēli. his name was changed to Israel. Jēkab, atcerieties, vārdu samainīja uz Izraēlu. And the 12 sons Un 12 dēli became 12 tribes, kļuva par 12 ciltīm. except for they didn't. Except for they did not. Jā, izņemot tad, kad nekļuva. 11 sons 11 dēli became tribal leaders. kļuva par cilšu But vadītājiem. Joseph Bet Jāzeps was the 11th son. bija 11. dēls. And do you know that Joseph had a dream? Un jūs zināt, ka Jāzepam bija That sapnis, he would be a world leader. ka viņš būs pasaules Remember vadītājs. And he told Atcerieties? the dream to his brother, to Un his viņš father. pateica saviem brāļiem to sapni, And his brothers hated him. un brāļi ienīda viņu par to. His father made him a But- multicolored coat. Un tēvs viņam iedeva tādu apmetni no daudzām krāsām. Why does the Bible tell us about his clothing? Kāpēc gan Bībele runā par viņu drēbēm? Because it's meaningful. Jo tam ir nozīme. Joseph's brothers hated him. Jāzepa brāļi viņu ienīda. They threw him in a pit. Viņi viņu iemeta akā, They sold him into slavery. pārdeva verdzībā And they took the coat. un paņēma viņa drēbes. They dipped it in goat's blood. Un viņi apsmērēja šīs drēbes ar kāzas asinīm Brought it to their father. un aiznesa tēvam. Said a wild beast Teica, redzi, killed Joseph. mežonīgi dzīvnieki uzbruka Jāzepam un nogalināja Are you with viņu. me? Joseph goes to prison, goes to slavery, Un Jāzeps tiek pārdots verdzībā, then to prison, un cietumā viņš nokļūst. then to the palace. Un tad viņš nokļūst pilī. There's a famine. Un ir bats. And Joseph interprets the king's words, Un jūs atceraties, the king's dream, un Jāzeps spēja iztulkot ķēniņa sapni and saves Egypt. un izglāb visu Ēģipti caur to. In the 48th chapter of Genesis, 1. mūža 48. nodaļā. Joseph's brothers come into Egypt to get food. Jāzepa brāļi atnākt uz Ēģipti, lai dabūtu ēdienu. And he said to them, Un viņš teica, saka saviem what you meant brāļiem, for evil. to, ko jūs gribējāt man par ļaunu darīt. And then he said, come here, stay here. Un to, ko jūs gribējāt man ļaunu, Dievs vērsa par labu. Un viņš You'll be teica, safe here. nākat šeit, es jūs paglābšu. For Jūs, I jo es have become a father esmu kļuvis par tēvu to Pharaoh. faraonam. Okay, finish. Here's the end.
Beigu stāsts. Joseph Jāzeps, had a multicolored coat. viņam bija apmetnis no daudzām krāsām. It represented the nations. Tas simbolizēja nācijas. It was dipped in blood To apsmērēja asinīm, because God wanted to save all the nations. jo Dievs vēlas glābt visas nācijas. Joseph was the first son of Abraham Jāzeps bija pirmais dēls to Abrahamam, fulfill the prophecy. kurš izpildīja You pravietojumu. shall be a father, Tu būsi tēvs not to Israel, ne Izrēlai, to many nations. daudzām nācijām. And Joseph became the first father Un Jāzeps kļuva par pirmo of tēvu a Gentile nation. neticīgai nācijai. Therefore, he could not be a tribal leader. Tāpēc viņš nekļuva par cilts vadītāju, viņš kļuva par nācijas vadītāju. His two sons Viņa divi dēli became the tribal leader, kļuva par cilšu and he vadītājiem. became the savior Un viņš kļuva par glābēju, of the world, par pasaules the glābēju known world. Are you with me? tajā laikā. I'm just pointing out Ko es gribu that we pateikt? are children of Abraham. Ka mēs esam Ābrahama bērni. And the promise to Abraham, Un apsolījums Ābrahamam, Paul wrote, Pāvils rakstīja, Pāvils, that in hope against hope, Abraham believed. ka Ābrahams ticēja, He became a father to nations caur ticību viņš kļuva nāciju tēvs. and shall his descendants be. Un viņa pēcteči arī. You are called Jūs esat to aicināti, disciple nations lai vadītu nācijas, because you are sons and daughters jo jūs esat meitas, of Abraham and Sarah Ābrahāma un Sāras meitas, who are called to disciple nations. kur tiek aicināti You were born to darīt be par mācekļiem tautas. a princess and a prince, Jūs esat aicināti, lai būtu par to princesēm, give birth to kings, lai dzemdētu ķēniņus, and none of that happens un nekas no tā nenotiek. if you have a slave mentality. Tas nevar notikt, ja jums ir vergu domāšana. The nations are waiting Nācijas gaida, for you to know who you are. lai jūs zinātu, kas jūs esat. So I'm going to pray for you. Es lūgšu. So Jesus, I thank you Jēzus, es pateicos for this amazing country, par šo brīnišķīgo valsti, hidden away by the Baltic Sea, kas tiek tā kā turēta noslēpta pie Baltijas jūras. a little bit like Nazareth. Mazliet kā Nācerete. And I pray Un es lūdzu, that every daughter of God in this ka room katra dieva meita šajā telpā, would get rid of the crown of thorns kas atdotu šo ērkšķu vainagu and exchange it for the crown of royalty. un samainītu to pret 'Cause you died on the godības cross. kroni, jo pie krusta With the crown of thorns. Jēzus nomira ar ērkšķu kroni, So you would crucify that way of thinking. lai mēs beigtu to tā kā sistu pie krusta tāda veida domāšanu. And you said that you created us as kings and priests. Jo tu esi radījis mūs par ķēnišķiem, par So I pray for a ķēnišķiem new priesteriem. Tāpēc es lūgšu par jaunu A new way identitāti, of thinking. par jaunu domāšanas veidu, And that Latvia ka Latvija would be filled. būtu It'd be the piepildīta, land of queens and kings. ka tā būtu zeme, kur ir ķēniņi un It'd be ķēniņienes, the land of Sarais who become Sarahs ka tā būtu zeme, kur Sāra kļūst par Sāra and Abrams un Ābrami who become Abrahams. kļūst par Ābrahamiem. In Jesus' name, Jēzus vārdā. may Latvia be the gateway Lai Latvija kļūst kā vidus, kā krustcels to royalty. ķēniņiem. May it be the front door Lai tās ir kā durvis to the kingdom of royalty. Dieva valstības ķēniņiem. In Jesus' name, Jēzus vārdā. amen. Thank you so much Amen. for listening. God bless you.